дуруд бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи сайре дар озорхона аз пешниҳоди шумо ва ин лаҳза мо сайре менамоем дар хонаи истиқоматии устод Убайд Раҷаб. ёдовар мешавем ки устод Убайд Раҷаб дар ин хона аз соли 1967 то охири ҳаёт, яъне то соли 2004 зиндагӣ кардааст ва бо мо бошед. боварии комил дорам ки ин сайр ва ин барнома ба шумо писанд меояд. рафтем. Ustoz Ubayd Raҷаб аз соли 1967 то ин ҷониб мо ҳамсоя. Мо дар назди ин кас ҳам тарбия гирифтем аз синни 12 солагӣ, мана то синни 70 солагия. Убайд Раҷаб бисёр домло шоири бачагон буданд, бисёр муҳаббаташон ба фарзандо, ба ҷавонон, бисёр хизматҳои хуб кардагӣ. яке аз шахсиятҳои модоме ки давраи шӯравӣ ва яке аз муҳаррири Садои Шарқ буданд. ина бинед ки аз 4000 нашриёт Садои Шарқро то 40-45 нашриёт барониги, то ҳатто аз берун ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон, дар Киев, дар Вилнюс, дар Ленинград, Москав, Минск, Тошкент овозашон баланд буданд, хизматашон сахт буд. Устод Убайд Раҷаб дар деҳаи Ник ноҳияи Панҷакен таваллуд шудагӣ. Падарашон Одинаи Раҷаб, устод Убайд Раҷаб дар китоби то ҳаст одаме ба нашр баровардагӣ дар бораи падарашон навистагӣ, мактаб сохтагӣ ва ҳамин ташкил кардагӣ, баъд аз ҷанги бузурги ватанӣ ташкил карди мактабам. Устод Убайд Раҷаб бисёр оилаи беҳтарин доштанд ва яке аз корманди 50-солагӣ дузандагӣ кор мекарданд. дута духтару якта писар доштанд. духтари калонишон Нигина Боно, писарашон Иқболҷон, университети Ломоносов тамом кардагӣ, физик математик. духтари кенҷагишон Барноҷон ва яке аз тиҷоратгарӣ машғул. набераи бисёр доранд. Сомонҷон, Довар, Муҳаммад. маҳаллаи мо бисёр ҳиссаи худашонро кати умуми қаноат расондагӣ, яъне дар қарияи боло 55 сол боза мо ҳамсоя бо ин кас. ин кас бисёр мухлиси баъд футбол буданд. ҳамин футболҳои командаи Помир Душанбе бозӣ мекарданд. мерафтем иштирок мекардем, якҷоя мерафтем. Мулла Аббос гуфтад як бозӣ баравем. Спартак Москва омадагӣ, Спартак Москва буридем. Шариф Назаров тренер буданд. набераҳошон бисёр бачаҳои нағз. мо ҳозир дар ҳуҷраи устод Убайд Раҷаб ҳастем. аз тарафи чап манам китобхонашон, он китобҳое ки устод Убайд Раҷаб худашон навистагӣ ва китобҳое ки аз хориҷа манам устодҳои вай аз Русия,
از ایران، از دیگه مملکت خارجی هستند اینجا. خب من اینجا با استاد در وقت استراحتشان با نبیره ها ماندگی خدمت کرد شده است. اینجا باشد یگانه پسرشان اقبال جان، این کس هم 2 سال پیش 3 سال پیش بندگی کردم. این کس دانشجوی یونیورسیته به نام لومونوسوف بودن، فیزیک متماتیکی بهترین. اینجا میبینم من اینجا استاد سید میرشکر، استاد عبید رجب استادشان میباشند. خب من این خودشان استاد عبید رجب با من همون حالتی که در حجره کاری شده کار کرد شدن. بعد از اکنون کارهای دولتی اعضای نویسنده بودن این کس. من اینجا آخرش به اومد شدم. استاد من ساعتشان سال 80 هدیه کردگی اینجا با ساعت دستشان های. من این کسا فقط ساعت کتی میگشتند. آدمی پونکتال نبودن. من جای کارشان با اون عینکی که من نشان دادگی بودیم، همین عینکی کار میکردن استاد عبید رجب. اینجا با رسمای اویلشان کتی، من دخترشان کتی، نبیره هاشان، دوستای نزدیکتی اویلوی جمع شده صورت میگرفتن. هم نشینی میکردن. من این چاینیکایی که هم پیاله کتی اینو از خود همین پیاله کتی و مینوشیدن چایشون. چای که بودن نصب میدیدن جدا 110 میگفتن. من این میز کاریشان بالا باشد از طرف دست چپ پدرشان ادینه رجب، این کس همون دهبه مکتب ساختگی تشکیلاتچی ساختگی همین خون با بودگی ده. این عبید رجب هم استاد عبید رجب همین خیلی تشکیلاتچی بودن. اینجا استاد ویشان پارتریتشان صورتشان رسمشان. این طرف دست راست و صورت دوره جوانیشان. مادر جانم مادر جان، مادر جانی مهربان، غیر تو از برایم در همه روی عالم کسی عزیزتر نیست، چون تو کسی دیگر نیست. من هم یک تایی تویم، یک تا برای تویم، خودم میدانم که در تمام عالم تو مادر جان یگانه، من مغزم و تو دانه. شعر از بابایم عبید رجب. کجا رفتی انور جان؟ کجا رفتی انور جان؟ صحرا رفتم مادر جان. چرا رفتی انور جان؟ که آوردم مادر جان. که چی لازم انور جان؟ به گاو دهم مادر جان. گاوی اوار شود سر، نماند از صحرا در. خرما شود پور شیر، مسکه کنیم و پنیر. کی میخورد انور جان؟ من و شما مادر جان. شبیر شبیر باران شد، موسم بهاران شد، همه جا گلستان شد، وقتی کاری دهقان شد. هر دم بر روی من گوید عدوی من، کین شیوه دری تو چون دود می رود نابود می شود. باور نمی کنم، باور نمی کنم، باور نمی کنم. لفظی که اعتقاد من است و مرا وجود، لفظی که پیش هر سخنش آورم سجود. من زنده و زدیدم چون دود می رود نابود می شود. باور نمی کنم، باور نمی کنم، باور نمی کنم. حیران مشو عدو، سرسان مشو عدو، کین عشق پاک در دل دلپرور جهان ماند
همه جوان تا هست آدم تا هست عالمه تا هست آدم تا هست عالمه. بله بینندگان عزیز، این لحظه ما سیر داشتیم در خانه استقامتی استاد شاعر شیرین کلام استاد عبید رجب و در اینجا سیر ما در خانه زیستی استاد به انجام میرسد. به همه شما سلامتی و سربلندی خواهان هستیم و یادآور میشویم که برنامه سیر در اصولخانه بود. پیشنهاد شما خیر.